Ukhona nje umuntu ofuna ukuthandwa nguwo wonke umuntu ene leyo nto uyisebenzisa nala kungafanele khona lento yokufuna ukuthi abe yifavorite kuwo wonke umuntu. Ngisho noma kushoniwe kungavunyelwana kahle lisasuka ivika, hayi njengoba ke kushone usesomdala wala ekhaya. Singathanda ukuthi inkonzo isheshe iphume ngo9 kuphunywe kuyiwe emathuneni. Ngaphambi kokuthi kiwe emathuneni kuzawukhuluma nje 3 abantu, umakhelwane, umngani wakhe kanye nomuntu wasenkonzweni. Inkonzo izophathwa ngumfundisi. Hayi kuvunyelwane, hayi ngo9 vele uma sibe late 9:15. Lifike ilanga lomngcwabo. Nethi ngoba uceliwe kwathiwa wena ngoba ungumalume omdala wala ekhaya, sicela ukuthi usibonise uma siphambuka endleleni noma okunye singakwenzi kahle ngelanga lomngcwabo, sizozwa ngawe malume since kunguwe omdala. Hayi uzawusebenzisa lokho ke ukuthi ajabulise wonke umuntu ahlala afisa kumjabulisa, so yofeza izifiso zakhe ngalelo langa lomngcwabo ngoba kuthiwe malume ngomdala uzasikhomba indlela. Hayi sokhulumile umakhelwane, hayi so anifake nangu uMaxaba, fakani uMaxaba naye akhulume, utshela uMC. Hawu simfakelani manje? Fakani uMaxaba, uMaxaba uzokhulumela abantu bestradi. Ngoba umakhelwane besakhulumile. No, ngimdala ngiyazi istradi nomakhelwane akufani. uMaxaba enithi akakhulume manje ngifuna ukukhulumela istradi. Hayi afakwe uMaxaba kuthiwa hayi sesingeze nedo yiwali sizoba late kancane kemathuneni. Yena uyofuna abanye. Uzathi asahamba abone lo sisi lo umufi bekalungisa khona inywele ngoba mhlawumbe uyadriver umuntu nje oright onela isaluni uyaphila uthe akazosingatha umndeni naye abe khona ngelanga lomngcwabo, so yamcela ngizofuna la ukhulume since umufi bekenza inywele kuwe. Seyokhuluma edwa ke manje i-hairstylist lapha ku program into engavunyelwananga ngayo iedwe ikhulume, uyehla uyenyuka, uzathi ehla enyuka abone ihlobo zaseThekwini bakaMzobe nabo bakhona bazosingatha. Nedi ngoba ufuna ukuthi bakaMzobe bamfonele sekuphela umngcwabo, bamthande, bamfake emabhukwini abamahle. Hayi maMzobe awukwazi ukuthi ningasuka eDurban nizosingatha lana nize emngcwabeni nijike ningakabeki 2-3 nikhulume. Ngicela ukuthi niye ngaphambili nisondele kubaba umfundisi ngizamtshela ukuthi anifake nikhulumele bakaMzobe. Hayi kodwa ke womndeni besakhulumile, awuthina nethi nje besizobeka maMzobe nina akwenzeki kushona isihlobo la Dondoni eMpumalanga ningafiki nisukele eThekwini. Ngeke ngabe lo mndeni ngiyawuqova, ngabe lo mndeni lona mina ngihlukanisa phakathi. Yiya kumfundisi yokhuluma. Hayi uzoya uMaMzobe naye ke sofakiwe program, isikhathi siyahamba njalo. Uyamosha ufuna ukuthi azenze ngcono kulento eyenzekile la ekhaya. Akanandaba ukuthi kwavunyelwana ukuthi inkonzo izawuhamba njani noma izinto zizawuhamba njani. Uzathi asolo ehla enyuka adibane nobhuti osebenza kamasipala walamphakathini. Hayi ambingelele, awusiyabonga ndoda yamadoda ukuthi uzosisingatha singumndeni nginalilanga elinzima, ngingathanda ukuthi ukhulumele umasipala. Uzawube utshela umfundisi ngicela ungeze ubaba lana, ubaba uNkosi usebenzela iHart Sibande uleka masipala isikhulu, njengoba sizombeka umufi emhlabeni ownwa ngumasipala. Ngizothanda ukuthi ubhuti inkonzo iyoze iphume ngo11:15 ekhaya kiwe emathuneni. Nale mathoneni usayofika acela umfundisi ukuthi mfundisi ngiyazi ukuthi umufi bekahamba nawe nahamba enkonzweni yakho, kodwa manje nami umfundisi wami angathanda ukuthi abeke 2-3 avule nevesi. Athi umfundisi hayi isikhathi siyasishaya, njengoba umufi wake washo ukuthi uhamba nami vele bekaqinisile,
bekasebandleni lami ngizoyenza yonke into ngoba vele isikhathi sesisi. No, ngicela u-Eden wami umfundi lo malume sofuna naye umfundisi wenkonzo yakhe avule ivesi abeka amabili mathathu ashumayele koze kubuywe emathuneni ngo2 ngoba umalume bebamthembile ufuna kujabulisa wonke umuntu ebefuna kuhlala amjabulisa ngokuthi am-ede ku program.